Kusata Yataya Putana You'll be in the touch of me Yatae Yabaloye Nakoti Ilepwe Loanya Ine Losu Mati ba mi thabut ke tani me la me thoko to chiru chita da kamalut ko liyo ba sa ta si lui sabota pedile ta si nui ne lo so ke yo ata su ye patabo yo patai puero ta si de ke na la ne be pe yo apa sa do pa so pa lo na pe pa so pa ni the kwa the pa ne liyo pa ne khu ke ya pa ta bli lo ko to do na ri po ke te to ta pa kamalu sa kli ta tu bu ta su do bu to ba to na si to na malama po na do kana ne kli ne ka lo sa su ke pa di ta pe du ne ba ta gi ta ba ta ku te ta ta pa ta ta sa ta e yo pri yo pa du yo ta ni ta le sa yo le po ke te da we kwa lo ke po te ga pa te ga po si po po du po te po du to ta o po ti lo ko pu ti sa ko sa ti ko ga do kwa ke po ke nyo do ke li ru ga te pa ke le Prita na telen po shu krimi kolo pa yo amen. Liyo ba sa do ta si lui sa po ta pele ta si nui atagi mo po le ke ka klo ne si weda so li hu ata so ko no pa pe pa le so yo ba po ko akobya we so ko ta do pe pa no pa ta le so yo ba le ba tu ba ta su ta sa te wa po ko ne lo Dallas Seminary, no, away in a Bible knowledge commentary and it Elihu's second speech, no, so Elihu atakato chibotablo 30 million Elihu desired that his elder hear him out, no, away so Elihu edoweda le poata poati pa kana hu away kato ta inelo, the chimitimiane Elihu's denunciations of Job's claim that God was unjust. So Elihu aweda tamo weda le so yo ba si weda le ka sa yuani to weda ni ne awene so Elihu tamo welo tamitimane Elihu's defense of God's justice and impartiality ka sa yuani odo ta to ta lu do ta kwa me ta ba ne so Elihu aweda do da ta le ka sa yu awo ine lo We meet in Elihu's discussions of the punishments of the wicked. So Elihu weda katuta ko tagi le bakado pa to te pa bata sinyo awi inelo je katakane Elihu accused of Job's non-respective and rebellion. Elihu weda Swetu kamada soyo ba di me Portugal tapoya lo ke tado toda ke kasa yua ine lo. Let is the text commentary nyapuane awe pa plato tagri mo pati pa di me Elihu reasons that because God is always just, Job must be wicked. So Elihu ne awe reason no whether Sukamueda le tale kasa yuani towe luwe tobo hutani do pata totoluni kamida so you ba ine lo tagi tetmene Elihu claimed to be the voice of wisdom Elihu ne siweda le tame taku te takato ine lo chimitimene Elihu reasons that God's sovereignty means that God is just So Elihu te dale mele kesayua pe bata kela kese hutani do kesayuani towe luelo. Tamitimiane Elihu states that God already knows the fate of Job case. Kesayua ti nyaweda so you ba ata wita woti de pa ti nyati liwe kela lo. Dolimitimiane he concludes that Job deserved punishment. Weda makatagina so you bani krabata sinyalo because of his wicked rebellion against God.
me le weda ta ta to pu thoda kasa yua akuta ine lo wele pama luta ko ne pam palo tagi mo pwadi me da yo ba si ame pwato pa yo di me pwa to ine lo ta eli hu ta katu lo na mi si lo na ta di me pwa to pa lo ku ta me da na pa kasa yo di me pwa to ine lo ta kalu tu ane ne me pe sapo chisita lo Asado tasi lui sapo chisita ni siweda agedi yua me uele pakanyo akle poko do kaye aleta ni tiwelo kesa yua ame ni ueda le pakanyo akle apoko do aleta ni na leta le ta to ta lu akle ta to akle ni kesa yua ti kesa yua tinya kele ine lo takatulnya ne akaya ne da papa di pakema no le soyuba alu le we udo ta to ta de tu ta de ba ta to ta lu thoda kasayua kele kesine no papa tadi kemalo mo pa pipu ma tha do siweda le pa me si to ka pa me si to na ni de panata le yua ta ko na ba panata ta ni ra na ta le ka sa yua lo wa me si to na ta i pa le pa yua pa ta le ka sa yua pu lo pa ka si pa ta bro ko pa ka si gre pa ko ta bro ko pa ka si pa ko ta bro ko pa ka akabia ne ketu silo sralo partu cebor kodo pa ketu tua paku dile gini ni papa para patale kesayu apu tebuyu ko ini lo we meta ketu lenya lo aku tani do pamisi sitona aku tado tabatu hagu ta hagu ri pami ketu kopiane ne du ketu tua na aku tado tabapa thona tadi panata da le kesayu apu tebuyu ko de ke tamalota temiane ne yo basi ame pato pu kleta ko patato akobiane ne pa eartholo pu kleta ko do pa to ine lo yo basi ame pato pu kleta ko pa eartho ine lo wene beta malota temilo sapote pajule queen lo do solihu katuri tada siweda pale kuta tete kana ta katuri ke pale tinya tati do kana ikli chata ke ready na ne ma kwata kato do kupu o kwata o tu ni lo ko byo ni panna ni ma kwa no ta kato do pako pu ni no ko byo ni ma kwata o me kini ni ma kwa ta ria ta kila no da sabulua ne khuta ta ko ta to tinya ta ko ta ri le paklada poete ke kopyo ne koplo le na ta ko na me na ta na na di da ta we ne ne te mua o bea to bea na ti ta ne wi na na hu ta ne ria ta ma ta i ne ba ta ba le na ko ni aku ta ne tinya ta ko ta ri le paklada poete ke agedi soy ba siweda yemi pwato palo do you are tutor ku yekolo akabyan you are the senior tony ataba you are akabyan the senior discut aweda no a judicial court no yekolo le yeko ageni tapaya le pagatu kelbi kebla lo yata kamato ba sado platabini masaya namalo Pakanyo le loya soyuba mi bita tegale le ota trotapa di tito do pu kle do tito ko do pamata do lewe do pakanyo tato talu ni lo agedi siweda di pamula wele yo apu ne do tababli ba pu ba no tami ba aku tani ani da
so you ba ne si lo ta le me pa to pa lu ba sa ke ne do awe me pa ta ga le a le ta le pa pa to no pa ta to klai ne lo pa to klai ne lo awe me ta ma lu te de mi lo ta ma lu chi mi ti mi ne yo to u yi ta to no ta le ke sa yo ne me ke sa le to lu do u yi do ta to lo pa ta kwa me pa ta to pa sia ne we so pa ni ta kwa me pa ta to tu ne ke sai wa se ko ne ta kwa me pa ta to ba I ne lo so bu si pa de le chi si ne lo mata di ne do pa we do tu sa ta sa te ke na ye kli te ke mo ta to to lo u yi do yu a te ke mo do mo ta to u yi do ta te ta le ne te ke sa yu a ne u yi do ta to lu do ke sa yu a ne me pa to pa lu ne lo so bu si ta ge di ke ka pa ke nyo di ma ta to do pa ke nyo ke ti ne ta di a kle ke pu to lo ako bia ne mi de ne ke ti da kle lo ne mi ge de ne ke ti kle a ge lo me ma yu ta ma ba ta to lu ba do ta ti ta le te si nyo ka ma ba me mata di pe le ho ko te ga le me mata pa o le ta ke le te ga le ko myo ke sa yu ani pa ta hi o ta kwe ke sa ani aso ko mo da we no ata gi ta wa do ta le ta pwe da we ni we pe da ho ku I ne la yu a me pa so ko mo ta le pa ke nyo do te pu ke ta do ata le o da we do ke ye ta pi ta nya ke ti tu pu ko do pa ke nyo ke ho ko ko mu lo ko bia yu a mi me da pa le a kwa lo te ta bu ta ne ne da pa ke nyo ne ke ti wi ke le ke si lo yu a ta u di pa ke nyo ne no ne tu sa me u do kana ta I do kana ta ka tu to ke pa le ta hi ta si nyo to ni ka pe ta si ko a do pa to tu a lo tu ne na ka pa ta ka ma le a lo si ko ha ko bia ne ta le ke sa yu a ne pa to tu a lo tu lo na pa ta ka ma le ke sa yu a te ti ba so bu si ko ne pa wi si ba so pa le a me pa do pa du te pa le a me pa to te lo ne si ko ta le so pa ne ko bia ne ta le ke se di da me da pa a ge pa to ne no wa le ata kwa me ba pa du pha du do ta pa ba pa tu pa to ge ne pa pa bu ya pu ba ta ga ne a ne ani te ki lo ku da ta le so pa ne me pa to lu ku da da we da ko bia ne I tre kwa tre we no pa pa bu ya pu te de pa ne no a ge di pa ke le ne me ta ma le si lo a we ti we le ta so po to pu ne do pa ba ta ku ta go le pa po mu do pu kwi do su to ba do ta su to kwi pa su lo ko da ne do yami ta pa do so pa ko da ne le ta to ta lu ko na ka lo ma kwi le pa po mu le ta su po to pu na ta ka su to kwi na I ne lo we ne me ta ma lo chi mi te mi lo ta ma lo te mi te mi yo me kwa ti ka nyo kle nyo to tu a ha wo we ko bia cái sinyo ta do cái to ti ha wo we lo yo me ti yo me kwa ti cái nyo kle nyo to ti ha wo we I ne lo we me pe sa bo chi si te pe le te si lo age di yo me u le pa nyo kle pho ko do ke ye le ta ni ti we lo ta ki me ta ti ke di me ge pe pa ma ta ta pa ku tu ta ni ka pa ku tu ta ni to ba age di pa ka nyo yi di to ka di he ke su ta si nyo pu le yo me nya a lo to ba te ti kwa ba we ba do ma lo kle pa su do pa ga le a lo ni lo ko byo ni yo ni pa ke le ni ti nya we lo pa su da le a kle mi te ba ni we ma lo kle we da pa aga ta ga le pa su e a lo I ne lo de a ge di ti nya we ata ma do di ba le mu na di to ka ti le ta ha wo lo me to lo ba do yo to lo de le sa bu chi si te ne ta si nyo ne no le yo lo so do sa bu chi si khu ne me to lo ba do yo to do pa kwa ta
Pakwata menya lo agedi weti khadi kle talu o dot sukumu ba klegi notable ba lo du thoba pa pho ya pho aku tho ta su o lo yo do kana pa ba na ba pho khita lo du yo du o wi ta do me mata kama kuta taga le do tu apa tada me do me mata kwa taga le me ba kha do pa takali me ge me ba kha do pataga me ge mata di ne di to pa lota pho atu ta peta do pa wo mu atu ta ba ta pli ta ko te gi lo aku ta ne da ka sai wa ma ta to ta lu lo do ne mi ta to ta lu da ka sai wa ka signona di le ta ha wo ine lo ta ma lu mi ne puto poko de ba pho awe ne so li hu ne te da le so yu ba na pu tho ale ame nya ne no do ta de ba awe ne sabata sin wi ne age di pa pho ta pu tho le ta de ba pho ko de ta de ba pho ko ma ta de ba pu tho ka sa yu ala no de tho asi le pakla do ma a tho ta ka tu tho da yu ala aku ta pa ma tha do si le ta ma lu wi ne pu tho pho ko de ba pho no awe ne le ta de ba pho ko de awe ne ta pu tho u lo yo ba to ku te to ku sai ba so yo ba ka to da je ne ata ku te ku ba to ba o da ta de ba pho ko ne ta pu tho lo to ka sa yo I ne lo de ba pho ko pu tho pho yo ba to ku te to u I ne lo we me pe sabota sita peleta sinui ne la me ma pagi sile yua yedo bali tali yeta mal ba tatege taba bani ba ko ne tale pak nyo ne kret poya lo kene tale ka sa yua la yeta mal tade ba tale yeta chi bani tulu ya te ke yeme ma ta do yeta mal ba ko ya wete so yu ba di to ro ka poya lo kita yeta ti nya ta je u di ti ya yeme ma ta do tu ko ya di to yeta mal te ke lo phe da na ta we kama sata ne ya na me ge lo me ge na khu tha me ge me na ta me ba ye ba ma ta di ne do ta le na ti nya ne ka tu ta te ke pwa u do ta do pwa ku te le ka na li ye ke li ne ka si ba ya so yu ba ta to ka tu ta le ata ti nya tu ba do ata ka tu do ta ku te ba ku ta ne do so li hu ne te da le so yu ba ka tu ta le ta ti nya tu bu de ata ka tu ne ta ku te tu ba lo ya ta u le so yu ba ka ba ta ma kwa o tu ka te le asi se ta le pa wo hu ne lo ku ta ne awe da me pa ku ta ne da ta si se ta le pa gi wo si se da ta le pa wo do mo ka ba ta ma kwa tu ka te lo age di pa phu ta pu tho le ta de ba pho ko do de si le pa kla do ma a tho ta ka tu tho da yu lo ko pyo ni we u mu di le pa to pa kla do ma a tho da ta le tho da ka sa yu ai ne lo ku ta ne da na ti na to ko mi pa di pa ka ma le na lo da a ko le pa da na ta le ka sa yu a pu ne lo mo sa yu a su ke pwe ko di ko no ade ke pata bo yu a possible ke na lo li so si to ne to lo da le pata sa te ga si we da le so yu ba ta ka tu se ne a ko pyo to ba ta ku ba ku ti to ba me po ta ga le we to we lo te ta ko sa yu su ke pa ta mu pu pa ba ta ka tu pa ka le ki me me lo pa ka pa ta le ka sa yu a pu ta ko ta kwe ni lue ni do ta li ta pa so ta ta to te pa ke le kle ki mi me lo ka sa su ke pa di to da pa ka pu ple ta to ta ki ta na su ko mo ke le ka si ke te da we ni ma sa do su pa ke le krisa mi ko ke pa yo a amen Krishna Yataya Putama You'll be in a touch of me Yatae Yabalo Ye Nakoti
lo su